Шеренбелік шулгайла шаккунсенче Испанири Барселонара шулахи олимп вейсен хириду бышевертне. Онда перенчершивчесне республикари твада чомал атлет хюделения. Валентина Егорова, Алина Иванова, Елена Николаева тада Владимир Андреев. Черек эмергайла пулна пылдер шлеч пучахалласа паян шубашкарда олимп куне ертре. Шеренбелік шулгайла пулна омырдузене нумайышы паянгунда лайық аставашы. Унчухне чаваш атлетчесенчен старда пірремеш Владимир Андреев тухры. Елжі крайыненче яманжурел яленче шуралны ширымылды шулды спортсменшін кувыл тенче жайынче пірремеш тірісле бұлжы. Владимир хайынбе тубожаган сене хирыш шырық шандалага бұқмазыр тивішле керішрі. Ширым шухрым ховырдудаган земшін хірце бұхаган хевел хушма евырлық калар задыратыры. Шабақта Владимир Андреев утмалы техникына бұғынза финиша далбынжы. Чында малды вырына духаймары вун вишемеш пулжы. Палартмалла старда духны херехикі спортсменран вун береші финиша шидеймень. Барселонара шорох пулза, юлашки километра, стадион алағазумен, виде замек тавалла лохмаласы, савна аста мансавынды. Мұны нәрі шау мене подъемленде километрлара бір сагыр минут наяныз ана утсалық сәлсәуні наяны. Ну, пиде машина зенде, автобус зенде аран-аранында алаға айтсы шаңда. Шурла уйықын пірреміші Мургаш районенче иседерке херешін Валентина Егоровышын чип аллығын. Вол вотырбір жыржывре херекшиде спортсмен бабірле херехикі жухрымда шырдығырвынбелік метрлы марафона старда дұқры. Хой пірреміш пулма бұлдарасыне Михаил Кузнецов веренекені ширымдвады жухрым хыжағы варзан шутлаза илні. Малалла үткінні. Юнашарақ тенчері паллы спортсмен зимбына. Шул Барселона урамызымбе ертні. Финиш вара стадионда бұлна. Унда шидестезен марафон жызен юлашки шиде жухрыматывай кенелле чукмадивны. Дистанциявешнеле Валентинына Японире Аримориғы валаса жетні. Апла бүленде Валентина ылдын медале алыран вешертмері. Шав чудымлықне инде мана от тебя не паны бөлдезе жұтладып. Жеврентне ажаранақ сывлық паны взем мана шавын бада марафон чукмашымылмар сывлық нумай керлі болны. Вуны жухрума ховырдутса духма шурла уйығын вишемешінче хіріктвады спортсмен старда духры. СНГ бірлештерні командинчесіне виші спортсмен хюделері. Бұл шутра едерне районенче келдешірі шурал зависна Алина Иванова ба, сендервари районенче Акшикри Елена Николаева. Пирен херзен Барселонара хызен бұлдарулықне тивешлебех кадартырыш. Дистанция херехвиші минутта ширемвишеше контрабарандарза финиша пірремеш Алина Иванова шитрі. Анжақта утмалы техникына постнодезе она дисквалификациялеріш. Кылдыклы момент мана вали записка келіне пилік где-то бір минут ділтен гына записка келіне финишировать туда, где бір минуттан записка на снятие келіненде. Шав записка на пықса дұқнынде, шавынбады мана дисквалифицировать оны. Да, тересмарут на дезе, енішсен бол на дезе. Қалдязы елдік шпритне күшілді ғадынде. Мүлі қалазынде, бұрныш малла бұрат. Шав стартпа бішленмеле мар болнынде. Шак потырмах үшін финижа вишемі шетіне Елена Николаевына кәмел медаль көшірі. Мұқтавлы олимпиетсен пірле бұғын наятпа Шубашкарда спорду явы ертірі. Візімбе ергелене тіл болура спортсмензем шеренбелік шулгайалла пулнова езене хумханса аза елжеш, тренерзене давдурыш. Физкультурада да спорт министрі Сергей Шелтуков кашнене хазынмалық парнезем барзағы ғаламдаржы. Есеретті земшін үредісліх, шамрықсем сиренбек олимба барындарма әметленеші дері. Чевашень Галарам Валия, Алексей Енекин, Надежда Александрова, Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров.